Memo akwa ba by emergency Ghana TV so. Eye maami bia oyo odwedi ni a okotena ka bi mu na ka no otimu no omo kidnapping no a omo ntumi anya ne hwe nwra na omo di no komu no omo ntumi enku maame no na mom omo yi maame ni tiru sako kra a maame no so omo ntumi ade enku maame na mababa yi na to atwe e kwan so ya kwankwo hwe ede na be omo so nto omo enku maame no ede na si ya maame no the secret any senya nyame adom wenya ni tiri adidim ama wo odina asem aba antena ho kama ewiase ana amansanfo nyinaire ati yankwo hwe de esi wo nwura mu ho ansa ne ba ebisa atwaso amede be ma wo ewie de boko because show him say enene na awtwemiensa eye wo say na na awtwemiensa enene na awtwemiensa okay ya na me kotepadwa iti mi soro ya no pa be se 4 iti me kwa ya na me faka wo Dr. Mensa na makosi abepoja nshe yese mafa bi ko sufula na makofa atepade iti me koto se taxis wo na oba baako be ma baako enetim na omo wa akiri na msom ko front wo nti ye kwa yanim kakra na yanshe bi so na be ma bi gira no fa be ma no nti mra ka ne tu ye kwa na ye fa so ko na nye ho na ka ne fa ye na maka kire driver nse driver nya ha na ya na ye fa ko nti meni na pray so na ka jem se wo de wo da se me de wa de akodru yanshe ho nti meni na pray so sa na afa me hu hwi biem nti me ko ti mani wo kwa ye bi mu a me ko to e ma nan e me ma mienu ana yeso ne na ma mienu ana ye de ekoka ho na se won de ekodru ho de na anidaso ni baapia agise nyame nko a na betumi ayede agime nti ade a chimfiara nti wo ma chichiri enyina nsusu abubodua mu ho nti ade a be chimemrenda se me de mensani fa ahoma na emu agu kakra nti agige ye hu ne ma na ebibi agige phone so nyina me de age me phone ye na phone ye mpe ene ye totwene me nchen ebe chime menda mensa nifa ne mu ahoma na ago ena me ye boko na me fa phone na me frɛ me sister ketwa wo kunsu ebe man kranso iti menene kasa nyina na me su nti me fa phone na me se ama sisi bebi amakodro ndenya ade a metumi abeka mo ho bi nti nyame ya adoma ade achi a kɔ na kɔhwɛ me ma no na ka kire o papa nse de atumini to no ye no sister ye hwehwɛ na hin na wo na me se bebi a me wo de aginya me nko anenim ni ntumi nkyere bebi a me wo nti menimi nuane di nkomo sa se na nkrofo na mo hwɛ so na omo hu se me ye kɔ to mba ya no kyese wo de wo ye kɔ wo ma me wo be ha adwene wo ha pa nyanka se ye bekun se de osi yen ebe ye wo ho adwuma nti wo de omo ka asa ma dwunso me ho kra nti ma bɔ mi ti so kama ka omo ka asa na be ma kase tuntum ba ko bai ana obefa ase kan twa ani mu twa akire de be twa mi ti nwi na ma bɔ ni nyina fra mi ti nwi no ti so omo be kun so a omo we wutiri ho nyina nti be ma ni twa anwi ni wie no se mi twa ni ti nwi ni eja bi e won ho nti ya no panin se kokore ni ti nam de enya kwan na yenya ade a wo si eja bi won to sa ba biem no se sa na ekosuo ti de mu ya ne se won ko edanim na malambi tentene kase na bodwe sese ku ha nto no aba obeso mi mu no so de ande awusi eja me de ande etis electric te ya sa o hwe no ko gira ba bi nto hwe mi din sa no aswe yekunu a emwa ye chichiro na mkontono ntwene ba bi eno mo fa solution tape kase ni bidia okofa store ne ma ye de etitare betitare mani miti ba bia na omde ahoma yellow so a ye de hata ne ma kase ni bi ebe chichire mensa ene me nan ana yipiga me to kem ti wode me de me se ewuo ni nyina nya abaso awie nti me de masem nyina nsa awrade nyi wani hinta me eno ana na me kan wo mitrim atase se maye boni mpa fa kye me na me wu a metumi aba wo nchen nti ye koye America na ka ne de na ano odin ti de mu ya nsa ye furi matu baabi bonsam na ka ni tuye ti me de me da ho me nim hwe me da ho saa ma ye mre 3 days me num nsuo me ni dida enti me da ho saa na me ti se kasa bi ba na me ti kasa no wa chirichi saa bre no na ma ye mre abro so enti de me ti no ma so se ba ko bi se ba bi e be ye adwuma na bodam ni bi e da ase ti ba ko hwe me di no wasi we nkyere bodam ni we obi ma me bibi na ato no nti ma ye nsane no ti ba saa na ba ko se da bi o ma ye nkɔ
na se yakosan na wonim krom ha asem bi ko sisi a e beba abachie ana ba ko se me de mesane no na se mesane no wo mpa nyame nim se ma ye menya medwuma to mo sane me wie no ana mo bobo entabo dan bi a mo ye edan bi ho adwuma esa mo cement no mo niam nyina dan nim ne guo nti sa ahomache na nkom be yi niam to wasane me no pagya osma wo ye okay na me say da bi yes san say fon shembotom onji fon to yi ye ana ofre ko si me maame keto aba akoso nti asa na me maame ne ho bo se wo be ma wo kasa hin na ade me ba na kwhya wo mpese wo be ma na kasa nti omo so ye ebunofo asem kan se ma ba bi o won ye ntimi ne nkasa wa ye mre nti wo dia mo ma ne na ho na asem bi a ene mo nka ti akola ne hwe me na se na me nhya mpaboa ena okoto chele be hye me ena oro ne shirt bi pa me hu ano hunro ni suo ni nyina ena okofa motokia ni bibisi wono se ma ye mpegya wunsim no mpegya msim no mo nam ememo amiensa ena omdim ko mu fie nti eduro no obusam se wonim krowe nkwanza ne yeduwa bepie nkwanza kumsa dumase na mse minim ha ba bia bate nkwanza di na mekase minim ha na me dada mate tachi madi nso minim se tachi mai nso minim ba bia ewo ti ho no frɛ ho assembly man no na assembly man ka sa assembly ano pay asem se ni yakopie so eno busa ne se wo de wonsa aka no no se han no so ni manka wa mfa wonsa aka no no se da se ya ukura na akopie so anka untumi enja ne ho se wo kwa akofa priest abansa timi de masane no ahoma ne ni de kata na ni de hyehyere ne nsa nyina ye de abafie ni anaja ombetwa me ho hia de osunsu amoma me nsuo dwareye na assembly man se de anje se ye kɔ nkwanza police station na assembly man no kɔ fa ka bisi ho ene ye de mitum nti ye kɔ police station wa ye twro ma no asem no ena om se gisi ye kɔ hospital ansa na nsuo kura be mam bia no ma o mama mbi fi se bibi saa wo ma bia poison bi kura o mama nsuo a metimi ewu ti ye kɔ hospital wo ye bibia wie no ena assembly man no kɔtɔ malt eni biscuit ena o ti ma me te no kura man tumi and ni ba akɔ no ena me foso no mkakra bi ena ja omde me call mo soro ba bi se me nkoda nti wonu kra ma so TV ayi bibia so me yesa de me ka mani aguso ne ma me hu ye nyina na e twamfo ni kyerem nti afi na masabo hu to ba so na mse da me ntumi enna soro nti de mama me mra e fom he ya ena omma me ba fo no ka yense ya frefifie nti yenya wobusuafo omo se omo ba enkosi so ombebe de wo de da kakra ntumina intimini assembly man no ne abemu ano no mo na miensa police station be mu na mienu akadwane ye ne kaka baako no de otena menchia kosi se me ma amfri kumase ba ma me ne mikunu ba yense ombedru saa nkwanza okra na abo enumre basics ena ja police fo no mo kan de wo ho nyina no mo kan ekwan fa so esi nyina e kire wo mo ena ja wo da wo mase na afi de mo akwanse se de mabusu ya fo abade ayi jame ama wo ena ja yedi be kumase nti e bedru kumase mfasa anadwo be me nda anadwo be se 12 nti senda no pa obi oti ye bia e besra nti na mitumi kasa eye bibia kama ti manda no pa me amasore se me be so report wa no kra nti ba hu hwe biem mesi matu ahwe ma ye de me kɔ abrem ho ye ya anye de oxygen esi me so anye ena mo ba akire e de nurse ni kan ho nsuo sumi so ene manhia omo ye ya Monday no mo se mentumi anti mani manye bibia ise wo na na gina so saa kosi e brada nti e brada e bo be 12 no mo se mani tie ena mo ba akire se de ayen ye mfa nkoji na hye se masem oba udi ankasa de say medi ankasa me ya ata na e frɛ me akue free wo se fa hin na woko na me kotepa o ye den o ton den me kofa body banche menken de menya bia tepadwa no akobida makobida me ma me kra o area ho ti sabra wo sorry ye no na ebreben me fan se me dru kuma se be 420 wo free hin na be dru kuma se 420 me wa adwumam kanya ase adwumam timbedru Dr. Mensa wo be drop in free ho by me pa shot me fruai ovine bi trotro and na be see fa hin na be see Dr. Mensa pa shot Dr. Mensa fa hin baby a bang no wona na o gina taxi ana taxi me do na esi ho no ba akutim be ma ba akutim na ya wo kwa wo ta fa dropping ana wo fa taxi me fa dropping me fa taxi ana makosi abrepo junction wona ma fa bia kosi sofula yense makotwa tepatikti na me ko taxi ne to say
taxi na ye me fan say black na red dead them. Ti udru ho no Dr. Mensa ho ahomachen 420 mpacho nesi ho mpacho nesuo e na oba timu dada na bema ba akutim na bema so tefa hen bema na oba no eti akire nti me fro ya na car ne tuye nti na wo kwotena hen metena front ti mo ye nipa miensa driver ka ho anan mpacho ti taxi ni tu ya eko no hifa ne fai ya na ye fa nso omosi toilet fufuro bi won se on se kwan na ye sente ya no mo fa toilet na chi se omo e wa broche nya hu se ne kwan ne se aye ohun obi tie wo Afghanistan obi tie wo Lebanon obi tie wo Israel Egypt ene ade Ghana ha nso ye tie obi won kan ebia wonim se ne Dr. Mensa na wafo taxi ahomache 420 ukoye oba tim be matim wakotena front akani pa ba ko taxi ne de ofa hen ede me fa toilet na chi of I dina ni kire Ashtown side wa ha nti ho ye koye nim na ekwan bi da no fa sa be ma na wogina junction won nti wasa ka na osa ma ne be fa ne nsa bonkum so no ko na nim street nti ho na me ka che driver baby aye kwa aye fa na enye ha na wo fa Matias e be ma no gina ya na wo na wo gina no driver na ye pipi na fo ya na be ma de oduru ana be ma no here style bi ti se de wo gina so nkanya se de esi gina ka anya sa na ogina no Inti Ashtown na eko no hifa na uni drobe ni ne shasi ya no sa me kwa Brepo Junction na enye ha na yefa na hi na wode me nam inti sabre na wo nam he bi wa ha na nke yekofa emromu kwan no wamfa nani ankyere ho to wode nani kyere ti se bobi a okosi akọ abofo kwan no so no inti ho na me ka se driver enye ha na yefa ena oso de woda se me do ayede akoduru inti ho na me ne na epre so saa no ena menhu hwi biem Timeba bema no efo car no wo Ashtown kwa mu ho no ubetumi a kire se ne ositie driver ni no ubetumi a kire car no fo ye asenso de be na hu wo car nim car de menhu asenso de be ase me kotra front nti manhye da anhwehwe car nim na mko na oba ba ko ne bema ba ko timu nti ti bra wo se hu se nya ho no do nam no o kan ye no den na wo sha se wo ye me sha se ka me so driver ni kra sanete onyina ma me nsan mra machi asem ni driver ni pre so sa na ma hu hwi bi ntu ade na ote machi no ene hu bibi gu mi so a ma hu hwi bi ma me koto se ya chichire wo sa ewura ni mu ti bre wani ba ho so no ma ye nipa enan ka na boma nyeza ti ohwemu a oba na otim bema ba kutimu dada kadrobeni no ena ombefa nipa ba ko ewo Ashtown ka ho ti omunyina kadrobeni ho ana oba no de okame ho wono sha no no so ko janhye ho nti ono kra ya kyekire me ne me no nyina to ono de me ba no na oda so bo ho ata na sei na o se yefa ne de okopie nkranza omse kumza dumase ne wuram ho de na menim fa ko ana ye wo ba bi ye koto me tene ombe wo to ye no nkranza dumase na wo free kumase kra nkranza don hwe dodo sei na cheso mo de mokopa ti o se wani ba ho so ne ya kyekere o mi fa chowai ya kyekere da na hoin ya de ahoma ya de hata ne ma bi ya de kyekere fa wo nyina se yenya nku nti wani de ho de ye nkata ya kyekere ba bia na wotwere ho sei o trading dua o modua enua bi wo ho na ye twetwere enua no nipa dodo sen na so me koto ema 4 ema 2 na ye nso ye 2 koka ho ne ye ema 6 ye se mema na beka ho am ye 8 ema fra wo me pa sha abofro wo me ye be 15 years oya be mu ana oba abemu ai oba na wo ne fo car wo kumase no me ba ono so oye abaya na abaya be 19 to 20 what is saying oye tuntum ni mood wo wale oso wa pa wani ba ho so no ye hu bibia gu so de hu yan se uboduam ho ye dan ana it is saying almost ye ma ben sa na ye hu no sa ba bi a ye de ko se no e bi e de ko en de bag na my bag ya jiji gu ho ene mpaboa ne entare na egugu ho chese ya ron krofo a ye ku omo ntade pa sho ai nema saa na egugu ho e na wo dan na no wo so hu se akuma nkitu omo si dan bi ti se esremfo dan bi a omo si ne kurukuru ahwe a omo si hihim nti ho e na omo mbeku ne ya na omo free ba e be fa nipa ne ko ti sabra ya kyekere mu nansa
Nansa when nimuno who say ya befa obia ye kokuno. The passion befa oba baako. Chese wuhuin. Passion. Then sa da no na ya no pa na dwo then e koso. Na ye me fan say e befa na enumre be 10. Anadwo fiala no omban no mo ye den me pese me hu. Omban no mbe yi ni tiri no. To mo yi utiri no hu wi a. Om de apaso. Omo de apaso na om ne ma ne me be om de yi utiri no hu wi a. Na uti na ye den kwabo. Mpacho na afi o ma chichiri wani. To om chichiri wani wi a no om de mo wura saa edan no a me ka ni mu. Ti nipa no oba ene e befa ba pa ni mu te se wa. Mpacho. Ti saa dan na om de ni wura mu no. Dan na wote om de ni wura mu a wote den. Wote pene wom ti se nipa na pene pa se ya chichiri wani ni wanu nyina nti wote pene wom. Ti e be kwaso afi be kakra no. Unti hwi bi. Best man say. Be 15 minutes unti hwi bi. Na o se wodu ye je o phone ye ja o phone e de ma o. Me phone no say yen ni phone enye. Ja phone na me hwade. Phone we yankasa. If I cho phone yankasa. Ti omo de ye den. Oji oso mo na o phone we de na ototwene. Ototwene hi. Ya totwene wo bodua mu. Wato be me ase baby am te na oji ya na ototwene nchen wa baby. Ti wo ye den na obi a ya chichire wo no. Se wo nsakura na ahodwa. Wo de na na prepare kire me de wo ye. Ade no na nyame pese oji mi nti na ebe me. Ben kase mu no. Na ebe me nti me nsa ni fa ahoma na se na ma pria nti na me nsa ahoma no. Ni fa ni mu ahoma na afi de aye mre. Nti bitimi twen me nsa ni fa no. Na me twen me ho sei. Ena me fa phone ena me friend me sister na ka chen say de adru de nya de a metumi abeka o mo ho bi nti wonko fa me ma no ena obusa me sister hin na wona me se ba bi a me wo de agi se nyame enko an nim ba bi a me wo nti me de asema me ka nti me ka no osu ena o sister me nsu nyame a watimi ama wakasa no o de wo beba mate ata ubodua mu me ye judge ba ko pa me Thomas Wapa you prove beyond doubt. Uboduem se wo se ye de ahomanwa ahoma bia se ye la achichiri hu nyina beda na ntimi kuto e fa se ben kase mu no ben kase me sa ahoma na emuago sa asma pepra ma afede na ahoma no emuago se obi e pre se utimi pia ubedwane nti na ma pra ma ahoma no asede sane enti ba sa na me mudie ni nyina ago enti mitimi bo me mu ase fa ade no sa na koye na bra wo ye ko na omo hwe oso no omo ni dem asa na omo wura omo dan ni nti eche na omo ni ba omo se me ye ko so bi kasa aha na ma omo ni ba omo so nti me kura na ma omo adwen ba nsa ye nkunu a oba ha ya adwen na ma omo betwitwa metiri mi nyina se ka afi de ke wuo na nka ya de etrum so ti ata woda ho na mudidi omo brem nso omo ni mudi nkomo wo hwe anipa no kasa ben na omo ka sister ukura hu na we masho o sa we masho nti ukura hu ntimi nkasa untimi nye obi a obeku de hu na abetumi akasa no untimi nkasa no kasa den kasa omudi nkomo de omudi no omudan nim ba muti kasa ben no omo kasa mu kasa na ya sante kasa soso ewo mo ambe yi mitimi sei omo ka twi chen se de nipa no sitie nipa no de omayom ti no se hu na obehu onkata nanim una behu no du pass se pa de mu na me hu bi se sabra nyina me nim se na me kra na adura chiri na what saying nipa kese e osuwa kese de osuwa pa osuwa nipa omkunkum krofo no me yadodo say me hu emema for freedom opie e na o malaji no so ya allergy me kase na bodu se kuga no so ana intina so ya allergy obi abodu se wa na bodu se ne atare a na wa sha wo de ba me ho no atade ben kremofo atare ni bi janabia ni bi na wa sha wo de ba me ho ka se me ne de ndie etse electric pa na ashoko no ti atada omo sane wo se electric ashoko omo no wo ko no unuanom a na ebobo den na hu yi me de obi a sabre na ya chichire mani nti me de se ombai omadwe bai omo se ye kokume ana se bia ye koyem bi fi se me mra ya chichire me de se wuo ni de enya adru so fi se menim ba bia no an se ye de me kwoto nsuom se ye koye me de agi nyame nko ana na enim sa asem no ura dem ho usu hu akuma entade be na omo she tuntum omo amku nipa no bachoran ti se ye re obi tiri hu a ya no om de gu he omo de gu
omo politics tuntum bi omo di gu me so omo di ani nipa ni nyina ewura edem ho ti wo twa wo tinwi na ode toyin me de sa otwa ya odi ka twa de mabon ena oja to fo ntika afi na nka na obawura mi tinwi nipa nti wona o ka hye nse enwi we ni kra mi twaem eja bi won ho tika afi na obawura enwi no de aka nyina na kyese de om de be ye om de aye Odu on pa ya be na boy what two nuanom bi wo ho na me de be mpa ba ne se Awurade hu me mobo na na me di ka se de bia mo ho a na me tai to nwu se Awurade enyi na de hinta me enti na me wo nyina na me ka to mame sanyom na wo to ye Awurade ahinta wo no me pese wo to mame ne enyi wa ni hinta me min kwajia minya kopan me jefo no me brafo inyai me seni da so ni marasa daddy brami saba imo me jefo no me brafo inyai me ti sanyom we na woto wo dan nim kan ya wo dan nim me nse me nuaba na isu asama me busa me ho ne se na eye me a abre no tinka me den eraba ne se dan a omo hyem omo ne di nansa onum so ye ma waduane ni a odu ho kan ne se erade bre na so enyi wa ni ehinta me ti sa ni nyom a August na Addison boy na I don't know mama mama that's sorry na oko me kwesdi we empire before pa yenhwe be ma na begina wanim why you call ya chill ya before kokun oja wanim wo hifa no din kan so obi so mitrimi na electric kiki no ana o si eja bi wo ti oye ush den oye osan oprin nachi basa oso tinwi utwawie no oprin nachi ana ba ko bisa nse adai no se enwi no kura mitwae no ejabi won ho ana hwan ba bio ana omutia nse onko no onko twitwade aka na onko we no na yenya kwan nko to sa oso sa ba mi o se master mi simi so ni mu ana ejabi won ho itimi ntimi ntwa biem ana opomu na ankasa ba nto opomu na ankasa ba obeso mi mu no ana o se meme de ne de ehyokom ti se electric ti se ye kunu a emmoa ye itimi nkoto no ntwene ti ka ba no mo sa de otum me koto se ovan ba ku sisa ewura mu ho ena taxi ba ku susuo ti me de sa brand na ya chichire mani ni me ba bia nti me de minim se bia ovan no na ipeja metukunim asama ye nua ba yikan ya beka se bia ohaha nani na ya forwachi ni municipal police commander wo in Kranza South edi nkomo sisi awa confirm se ni ye nua ba yikan enti Super William Jemfi ona ye municipal police commander wo Kranza South o se asama iraba yikan eyetrodo wo mo ho o makache ena rabai bae wom de rabai tena se akopem se abusuafo bae enti yakoyi watu atwene ukoto ovan baako enkrofo ntade a yaroro mo hwe kwan ne te sen kwan no chechire ebia wo betumi unuanom gu ho a wose ti kwa ya de wo kwa wuhu ana ya de me baso manhu kwan no timi de me hu amu ya ne se meda saa kro na ombefa am no e hon de e me road a e kutar ti omo wo kwaye bi mu a omo ko ye nwura mo kwa sere twitwi mu ana ba choi matare ya shem kra me de ko odwane nyina tete e wofie sisi ya se me ka se nti nkwanza wo mpo na asambe ma na ere e ma matare foforo hye ya ye de ba kumase asemo die emu oden Ghana ya ye hu ti edwa wudi no ugidi se da wo koye je ofon de omso omompe na de biom no msa je kan ho eji misika nyina me de ko amanfo sika na me de ko no ka se na ye me de a na me tintro sika be 40 something million ji ni nyina me de na minim se enye misika na omope na me ya me mu na omope na asan se sika ehu adwuma na omo ye ntino ye che o se ya ji hu sika nyina e de e ka ho
Me nim wa hwa na wotwe miensa yesane o obedui de na honam ye o e na wa hwa sa na wotwe miensa nipa nsia senso na aka no gidi so mte ase ze ma menim sa yekum wo mo sa se rade a me wo madum sa de obeye madum na menim sa yekum wo mo nyina ti sa ne ma okay esikan wo wani so nipa chonti mba e bisi sa bri nyina kra me ntumi na de na ho bida ejejea mani so saa me hu se na ya chichiri ye na yakata mani ye beto metwe no ha me mfi bo ni nyina me da e wo mani so saa adan ti na untimi nda kese me wo ho a me ye ma hihye me wo ho no e da so saa wo me mu ye o se den na age o menim se e rade e na age me ti adan na omo maka no de omo ntimi nya omo ntete o secret eden mi secret nya ye nyame mse sister kitwa no so di mame e na me kunu so wo ye mpai bofo pa ti mse ni nyina ka ho e na wi ase so wote ho a ma humobro me ni bidie so me wa humobro ene adoye ni mse ni nyina ka ho ene nyame nam sa akwan no so e na odi agime wo ye call ahomache wo dining na wo mo ekunkum nipa e wo ho when na so frɛ no me frɛ me sister ka chire Jessica oh fine oh mankranso kunsu. Okay, Jessica, good afternoon. Good afternoon. Unua ne ata. Bachai. Wa frɛ oben na wotwe miensani. Bachai. Ofrɛ obreben. Na bosen 1:20 a.m. Ahomache. Bachai. Den asem na okache. Okay, but then now me information say you volunteer. But another 1:20 no friend me or say ya chichire ne 9 minutes sani ade ya kidnap na yekum nipa ne bi. Nti nya de obetumi asan abafie biem nti the next morning me nkɔhye ne ma wo ye nkudu man. Na osu ama use the voice kakra. Den okay se wonua yira mo hwehwen mu hu afei 1:20 am okwa wada wabo pitri e na wafa call no ti den komo na woni ni di. Okay, me say ya need to be there ntem a we mu say be a wo bia no obaba back nti na ma keeping yento so Jessica enti mo ye den sabra mo tin nka say mo nua na wayira a wo fra homache say obi ekuno no eye den. Okay, me tin say nipa no Mr. Chief Abaso ma menya adwuma ketewa bi. Super, good afternoon. Mr. Monya conference call ni ye. Moya medija begu mu chemu ma. Dia na moya fitre wo hosa no. Hello. Hello. Customer mi Jessica. Technical challenge mo fanche me. Okay. Morning na me tin say Chief. Nyamya ya dum family member. Jessica meba. Yesi afede chief ahoma na to meba. Me ye adwuma ketewa bi. Hello, good afternoon sir. Mr. Mo senior engineer Radam Hamaye na yenya challenge raha ni entumi nya adwuma raha Mr. Mo fanche pa we sincerely apologize say ye kone ye ba ye na to mo fanche pa ye pese ye conference ti Jessica to asomaye. Okay, dear me pray no enya ko pa ya aduma obi ko pie ne so no o ma amfrɛ me ba den no hopefo na amfrɛ me in a few minutes bina minya call Chief afede with them Jessica me pacha. Chief, good afternoon sir. Hello Chief, good afternoon. Hello. Chief afede metonka, good afternoon sir. Adria. Oh my God, Jessica, sorry, yan ton komono so Mr. Mo montoto mo niam yi ansa na ya baso biom. Jessica, ti na mo bobo ebusuafo amane to aso ho ma me. Okay, me ankasa no na nya call na free baby na ya wunu no. Me nya call free member of family bi a we hometown. And our friend say, yes, see ya wunu. And to me, yes, say, and you make a me voice. Let me say, I'm passe, because by then, you're ready to see a couple of station. I can't report and see
Oma mentioning ka. Enti nipa no ne nipa no so empese o de phone be ma nti me pa na chewa se me ko police to na be yanka e ho no ye ba me betini aba ha do nti oma mense so woni ye. Enti nyame ya dom ma o de phone ko ma me sita. Hello, good afternoon, sir. Jessica Kosoma mia. Enti me friend ni pana no akodi ni nsem won kwanza no e wo ba bi ehu no say o ma me ni ane nkasa because oyira na me na friend me enti ni pana so the phone no come ani nia no e ma oni mi di nkomo e ma no hu say nyame ya aduma ma e wono na metumi ne ye dai e kasa no na me no problem kakra bi wo ho me pregnant nti me nkoda afa ni friend me da bada say metumi atene nka enti aka na mama ye betumi aye na what nyame adum ka obetumi aba ka yensa da emena ye hu no enti emze kakra metumi aka afa ho no. Okay, me da say NSC na some on Facebook. I say why that always your network is not okay? Why? You people tell us. Very sorry oh. I say Facebook na transmogrify. Mr. Monfanche who don't ya. Monfanche pa my Uber senior me producer or team fifty person some super. Good afternoon. Hello. Jessica, Jinasu painting. Yes, me ne commander and kasa nti me hwe. Se hello, Chief Supo. Hello. Hello. I don't say in Kranza South. Technical challenge. Be my yakohone. Monfanche pa. We are not going back. Yenko biom. Auntie Jessica, yenhwe. Ekosi saying. Hello. Ekosi saying Jessica. Oh, see. Na kwasi ane sa frena edu se me na friend line na unya ni biem. Hello, Twaso. Nothing more no. Ne tete mo na say okodi assembly man say man ko pay police station okay. After so okodi police for them some no call hospital so am be here ni pedem say amumu ha no wonya physically abused na bibi sa so dey be ya e meeting na be the police for no who say oye a bit well no who ye kakra no or to family members ni bi man and telephone bi call ho ko fa ne ba fie em ze kakra metini aka fa ho. Okay, me da se mona na abrewati wa ha abrewa abra muti sa kode ya yira no den na ye mo nzuru mu kam yi pa abra ben kasa mu no mame ye ya yefuro nti ayefuro na sen atwanse wa ne fifide me me hu de me ye ye wa ne be kan se ye hu nkwansa nti ye kan se ye hu nkwansa no ena me baba ko e fe ne ya ajeman ena wokọ eto ne okunu so aba ena won ne koye nti ayefuro no ne ye ni bia no te kasa kora am na ne baba kam sa na me bo mpaye nti wa ya manumira no na mso ya jabre wa ya na mdantem ti mi dam so de se pe na me nane na msi ya ta me de nyame ase so aba na makoto dwen so agu me ba me ase fe dia pe jan paka me na ba so wotuato me na me hu mo nyina akọ ekele nyina agira me ho na mpe na mpa ne ko ya wono ba se ne ho ye ba se ne ho nye abeli ese wono ya ba che sie mfa ne ko gi ne se dokota bi bae eno ka che se yenko todo esiri apem ne mfa mra man fa ngono die ko todo no ba abra me baka kra technical say yes anko biom. Super, good afternoon. Hello. Mesa mama enya dwuma na munya ne mo chekere no kra abewa to a nkomo so nti ese kwato adro si di apema de wo no no ena yebusebusa no
say we say ni so ubodi je ba e bo mama ne no I'm saying yes o timi ambo mudine dia ene be bo apesi adi na mbo apesi akra me di sinse ya ape no me ka no ni bio na me apesi ni si ho mi bi ma na abewa me hwa abaye wo hwa efisa wo bae no wo ne tibia te sen ne tibia no waye din ne tibia no nya bibia nya me yie papa bi ma ya de se wo hu sa niam ne bi pen ana ne babi ahia san kwanhia ne bi da ne ba ne obi kunu no ku ne ba pen obi ku ne ba pen ma kurum ne baba ya anyi kuma korankora no wachima sa me so na me yare nti dokota kora ne frem si eye den na obi ku no ene no hu sa mbie hie wo no abewa me se eye den na ne ba obi ku no esi anwumre okọ nsira ba nti sie no wo kọ no ene okọ ye no akoda no maada ene yesi wa pase ebia no okọ be ma wo gina je wo hu no ade chi ye na apolitifo no hwe no ne aburukom ato baabi ti na se wo ba ma ne se na mkura na me wo afuom ya ka che mse esi ataba wonyi se wo yegu na oh woyi gusai wo le bere mi amaje no na kwara ne yegu ya se ade adragu ni nchai na arolo bia ne bewo wonyi se do ye da yigu acha mehwe wa be wo se uti se wo ba na ya bu ne kom ka ko yegu eti sai akwada no an yesi wanyem asem no nyina ne se oya akora bia na oya somfo pa no oya akolamde ne ye me maame na oya madamfo na oya menua na me ba doma ye bibia iti ono aduane mi a me gibe Sunday e na ode ne sabeto mi kom se ma mi ko bunsu ya ba abesen akwa asore mi nsu e ware me kwa Assemblies of God ti wo so wo ko youth ko siara numre ti mi ko bunsu ya ba na ma besen akwa asore to ode first one ne ba na mse ma adwa me nko biem no wonim se wa me free school a me ba no na unsu ya asa nti de ma me nkosa ba akoma na ye base 30 amoso me wo mo boso na mo ye mienu be ma ba akuka no ti wo jusuman nti ebo be 7 na chese o mai ana papa bi sa be ma ne se na na sister we no se da ko nsuo no mai nti ho ana papa start say o hwehwe akwala no nti hwehwe no na dwumu nyina nti o papa ko police station to kwaya no maka chen sa abaya tentene kama say de be say o hye be ma dem no se me ba no onim saaye service o ya akwala bone kra me mani surom tenkanye sanda me wo fi nti akwala ne de onim saaye bibi na ayede esi nti obibu ni kom anti akwaso hwehwe akwala no na dwumu ni nyina nti no ya nya municipal commander mo man nti eni a okan lo kwese woman bia wakoto nsebe mu amanfo akekere no ni o se mo kra na mo sana sana bi kra man odamo bibi sa ba maso no me so kutaya me kai sem ka kreni be mo so ni kran mo so mi na mi yo na no se station sa no de ba se be fu bi wo sa kumsa duma one Kranza South humana amaya ne na nkasa ya twe na no asem amatifo ate na chese papa asem no si o mama na so ko bani mafo Nkwasem ni eye atete pa saadie wei ye gana ayade ekoso pa o maame na ayade ekoso pa se wobetie yesi ya chi obi na ye dini kopie forest bi mu wobetie yesi obi se ya chi me de me ko ba bi me kopie ko ye bretu obi mu a me ko so ni akekere mani na ye chese ye ma wuhunu ba bi a ye de wo fa no na watimi asebia no anso na ba sebia nyame ye wadom na wunya hotete a watumi abo aposifo na sojafo amane ama wo mo atrezi sa site no ayade aye taitete na minim se aposifo ne sojafo wo mo djuma mo bedia na omu dideboa oman no na me de mi wogidie se sani etie biara se nipa wote asase we so na so mfa nyame kwan so a wo bre wo so mfa nyankopon kwan so pa wo bebre wama mu ye sane amani nyina no seti bia da krope onyame bepa wo mo hontoma ebise ye nua ba ya asem ya hokan obi a sabe ne baba
wose ne baba so yakuni dawo enti maami saade ni bi ayekam ayekutwa awo na dwene mu eno ka hu bi tina ye nua ba ko saate bia we mu a obaaye no wasa ka kai se eyinti me bayi tibia se bi mu no koye a me bayi die wanya ne nkwa ani di mu a owu ya saate bia we mu bi la kameso so me kurei na wo twa wono no die ne mfoni no de compare ne ba ne die na esa maami na ayawre wo sempa anu na maami waye sinsei sa sabi wu na no we ya baka se wa dane yarefo bi resa na bre wa na so pepe na de maami na wu bo maami wu bo maami hwe wote video ye ni nyina ni so nko a na wote so na obi a wo kodwa wo be kope bibia bedi na wonim se wo pie no abafuro ka matazi driver amma no so afri kuma se na ko enkoransa kwaye bretuo bi mu adina ko ma mimfuo bi se ye ni na wu a ekama mi ka wo ada no kwa wa ankokwa so a na ka na ayedai so ne wo ma no so wo kwakoto no de na ma nipa e wo ho no mu a yenku no yentutwa sabe ne wo kwa ne yemfa nkwa ye o mo reto ase nkonko pe sika obi disie obi yire obi maame obi ba obi busuani so na wo tazi driver na wo fa ne si wo ka mu a wo de ne koye no wo ni abusua wo ni maame wo ni niaba wo ni wo fa asie bia so wakatu ani di saboni we nyina o maame na boni ani pe dia no ye wiyo na sani tie biala ye ku omo a ye re ye tiri ho dentia maame na o se maame asema okay to do kun me hra de ye maame na o se ne tinwi no wo mu twa so o wabo no abonti se wabo etitinwi no doso edi enwi na etiri na wotwe ne de ebebia ya na enwi a wosoro doso edi so mbetimi awere ho a disi wo mu twa enwi na ma ne ba fom ansan no ma we editiri no ho adenti na omore so wo nim de wo de kwakoye maame na na minim se bia obi a wawu yenran adabi maame na eno de maame na de wo mu ni se wo se ye ko Nigeria no de wo ko Nigeria oh yes maame na minim ho pa okay na Nigeria ho no awon mu de sa rituals de pakunkum ni ade no de wei maami kai wo ma no mo wure mo no minim sa Nigeria fo bi ka ho fi sa maami na sa de ma wo mu nyina Nigeria fo be tu ate se wo Ghana ha na sa de na do so oh sa na Ghana nshishem da maami na me kanu kura di atrao me kanu kura pa di atrao sa nkwase wo de wenum nyina ye nuanum Nigeria fo a wo ma ba Ghana ha aka ho pa ana sa ne ma wo nyina ya mo ba kire ye nuanum Ghana fo no mo mo abo papa de na me busa no se den ti na ye re nipa ne tiri ho ani mo no so maami na obi a wo wuo ye mfa ne ho bibia anya ade onipa ne wo wu wi a wo ye funu obi a wo wuo bia wo ye funu eti anu ti na ma wo mo wie na wo mo wie wo mo tiri ho anim no so na ni guso no o eti se wo mo di nipa no kura be ko kura na bi o ma kokko twetwa ho bibia menyi ni so be kunu asa na wo ma ye saade no ya mo nkuro na ni guso no na wo mo beye se de wo ka se nipa no hyedem wo no mo a na wo pene e wo yaw bia wo mu sa sem bi wo no ma danse ni ho eso asem no ahu bi ni twa ye danse so ahu na ampa sa wo yonku nipa na wo ni mienu tutua wo hwene sentamu na wo dia wo ti wo no na wo ku na wie na wo ko horo wonsa ni moja aka wonsa na wo ko fa aduane a hye wonum na wo nyame to so no wo hwewo boni akatua ni wo wo ba me na boni akatua ni wo wo ataba no hospital then a doctor for kan ya twi moja omo twi moja na mi moja no kofom mi hunsu yonsu kofom asema wo ho anu atwa hwe no asema enkwanza fo no e ka kire ye no ha ti dent na won to so nko hospital sana mpese mi hu sese minisika bia biem sika sam ho ayete ti obe sheda ma wu sana pesa o cheme enti na mabrewa de ade maba hasem se mumu amadawruma mu bia mbetimi de aboye maame na mo sana nkarwe de nyame free mu pem ene makoma mbia mo bia mbeyem bia e fa den ho hospital no ene amanfo sika se me da hospital nyina ye da me ka wudwumo oh ade wo da hospital bia tese ekokun anyame ayi wo no so ye beda ho ka ade den ka hwan pa 90 papa o so nyonko da hospital na beda ne ka hwan sa obi ba ho eye hwan ya me mfa ni di abewati wa en tudwa oba ho
Oyamura. Abiwa no kwesa woda ayasa be obi beda ne ka wo ho. Wo ba ho. Be ne me koyikola se obewu. Obewu nti obeje sika no wo. Sika na ene e menyire me ho. Na sika be ya. Na abodua, ne dua wa abo no. Wayi mi afirim na me se na me nipa mu no wayi na afirim na me de oyi afirim ya ede. Ndi wo bodua no abokum. Abiwa kasen 90 abusua mu ntumi akode yakọ wo ne nkwakwa ntaso mu ntumi ntua mfa ma no. Wa ma me kura wo no wonu okuni edawusu wonu wonya me hwe akode kura me so amama nitia mada wo no ma mo na mama nsakoma no mi nibia me be ma no ntina amna basa na mse eja me ne ba na moti ne mu ase ne bi kura no mo nyani pa no kura ache no edie mu a mi nim se Yesu wo wo ataka se na ode fansa ye be 43 million. Sisi akasen pa na odi aye ehia se yetua no me pacho enya wo ho aka anu na maka me ejom de anu na maka me pacho 43 pacho Eddie, I'm going to say 1,000 cities in Enya de Mera. Mami na abusia de sakwayo. Abusia de sakwayo. Nipa ba ko na wo de na saka no. Me ba cho mo ya ba wo hospital wo de ne ka se. Ono de 10 million. Ti ya hwe no cancer ana se no na hia na wo da hospital wa ba na 43 de okay enya de Mera. Awo hwe ma nwunwie na awuwie no ba ho na oba be da ne ka. Na papa ye. Na mami na mental say. Asaju odi ba ye no. Mami na aju odi ba ye no. Na ju nyina ne se mami bewu se o se abriwati wa kai. O so ba hospital o se mami bewu. Enti oba be giri sika. Wonje na sefunu ye na afunu ka. Enti wutie se wani de wo de. Wo ba be dan ka no okura ba bo abusuafo amane se no kore. Ani so odi nuabo nyina tata no. Na wi ase obi wo no mu a woni mahumobro woni ahumobro honhom kura e wonu mu na ka kura ka de nyame se wonu ye nwo na ka wasan ya ba nkom bi okura no na ka ukoi na adu adi ko wonu no kura nka efe so ho aka de ya wa ba wa nwo ide e de niara wo metua na wo koda na ka wo hospital dampam na sa ko buru ni nua de asa no so de na ntwa ye o reho atwaye o so no de ka say 1,000 10 million 10 million okay ya ensu nyame ye menim say bia obi behu ni so na yenye no free ho na fe won ko hospital enu hia na ye hwe such a free ho na adan wo kon so ye o ya bia no na bia ya me ya bia tutu gas Antina George o se kana mene no aka ne de ba mene no kire se nipa na ya ba ne ye ni do e ma ye nuanom hwe emna ne ye prison no maame bi abrewa bi ye de ne beto ye na maame ne kire se wokọ ye ji niema ko be fa niema kese bebre na se ne nyonko no wa na o discover kan de ho mudi dwa no na ma chiska no e de ba se ka de ne ko hwe ase na ne tiri mu pie se etu ye man so beto ji ene wo pempam ye ne maami wanya ho to kakra bi ene wo mu yi no kofie wo kofia na ka wura na ba so ba gini sika ei wo ya no bibia nya ye ni na ho ni na ya prama sebe ni na no ekura da ho no eso enti akwaya na ye se dog ayi na kwoto kikiri ye se amfa na meto so miensa ya ni o de ne ba ye no na wadafo no se da bi o ye dia ha no mo de sa wo ya wo dia ba de wo bia ni adaje a wo behwe maame no enti mo fa no nkwa na maame ne nya ahoadina mo de na ba ene wo musa di maame ba fie no a wo nya ahoadin asade ne kokoto fa ne magistrate ne hwe maame ne din wo se na maame mu ye ne si ho musa atwene na chire o wonti mentina se wo no wonti nyina ho na mo de na ba dia na menya no enti mo fa no nkwa na ho ba na masade na ba just eni pa na ye wo ho no ye nua be wo do wono ne sika na abedi wo ne hia no enye ne wo abewo te se manager bia kwato kai se fa ye adwuma na ka na hwe ase wo adwene ka na asa ye no nye ne pa na wo wura no ene wo adwene ho ewi ase wo me no ye ho hwe o ye se ye hwe nyankopon kire kwan na brabo ba ne ye bone de hye nyankopon abrabo no babo na tene kwan ne se wo ye malama wo ni ti ba fam na afra nyame a ena wo de ni pa moja na afra nyame a akunta bua no ba bua be nyame ho edawanim se wo ye santini no akaka Nigeria fo ho ena sika nkwam na wo wiase nya ye fama wuni enso da chu bewu na wo basa bre ya
wo akontabuo ewo nyame ho enti sa nyame ya ba wiase na me busa mpanimfo ase na nia ensam se ye ba ye ne den na sa nyame wo to atwa maye afia na ba na aba ye ne ayo manso ene kan hwe wo ya so obia wo ya na tunsom papa ya twa wo bia se da twi na kuro no amuraja no ahuru na tunsom yesi abakọ ni eje achiredi so na we no amoya we no na chese ne party me batomo ana ne pa homo na dia na ho ade buro mo so no se wono so wakomwa waye boni ana wo bia baba wo ne ma wo kwabre wo no ne ma nya bibiadi wo ne se kai kwato ni minim se ne nyame na bo ano a kama me wo ti wiase se pa di o meya se dia ye dia emu adine na nyankopon no a wo ye nyame no won hu emobo na se die gya won papa Yesu Kristo ade ne moja na ohoro ya bone yanka yade ye ho na wo ne pada sane so baji moja ne koye dai dia pa na se me ne pada sa baji moja na se nyame de ne moja ohoro ye o si ye no ye ho na die ba die ye nyina ye me na wo dia wo nyanko moja na arko pasika pepem na no ye no ma akodie aya na kwaso wo be tata do say sika na to me sika na to me no mde ye aya sika no mde ko ye nyeto e de to me no de sa ni pa chi wo ja ne timi twu moja ne ato achene ye timi ku a ye yu katrema sabi ye yu bibi ye de ko ye yi wa koma ye de ko na aya de aya sika ho ade ene ye de ko ye so ene sika so na ba wiase no emu odin wo bi adan tazi kaka sia ya wo hwe twaja se nyam wo ne kwankwa fa so nya sika yo aso na wo dodo no dodo what in the wiase de nyame de ba ma obia no fansa no me nya do na edi se no eni pa kum no yese gala na de sa nyame ba ye ene yese ye na na ka se munya ye nsoso eno nsoso makwa ishe dukura bi mu na mo twetwem nua no mo kɔ wa awurade bone da so ne ye se ka ato minim why ayasamba ba antena asam wadi ani anyan ani anya pa ne de nyame asese ye nwan ye timi enkono adrofo a mutie yen madawro ma muntini ye wo ho wa benya taaje wo de boye nua ya nyame be sirawo ti ye mo anonko peto ya mo na se wa ye sei ya wa ye timi huna de entira se hu na ache no se de wo timi hu de kuranta wa ye sei sa so no eni pe mobo eni pa kuma eden na mo hwe ye be me kan ma ka kuromfo koyo petane ayi mo wa hwire mo hwe ye o eni pa kum na ye kojo Peter bi wo nwura kojo Peter ne wa ye wa jei wo mo no ansa ma me beti ya ba se pa ko pioso ne yakun ye kura bo nya dine so no hu pa wo ye matam ho ye se manso manso hu no we dia kwanza o na se ye flo na nya kana sa we manso ye ena nkranza nso ye nyina yo man nyina ye Ghana ye nim se nyina ye Ghana na me kire se we esi won nkranza na me di afutua na me nyano mo wiram so hwe mo ye tu nkranza so wo baby a mami ye koyi ne to ye no krom ho abakosem kire se ho kra untimi ni awu enti o madwen be ye o mo se ye kire no ebia kwansini brofu kwansini ba miensa edu be bre ne krom nkranza ekrondi de se ye ni awu enso ne de be hwe so se de be hwe wo be kwa chire tie wo be kwa chire ye kura mo wo be kwa chire wa tira so fa ma kokum kofo ye de be to menkwanta joshi ka se tata nya kwanta re wo finfini ho no ne ye hunu ba bi o mu de ade bi fira de be to yo atadwa akoso wa me na matono chok maton chok chen na adwa akoso ma me na apenwo nyantam no na ehu ne mpatuwo ne mfumuwo enenam me pa me ho anyantam na dabia no ye hwehwese ye mfa obi amaami obi nua abusuya bi de hie enya nyankama de ampre tumidie bi me kwa se de yase wunya wo ya na de ti asore kura wunya we na de ekwaye bosoma wudi kwaye nyankama de a na enipa ne bi di mirika ana se de na ekwaye wo ya hwa na enra na me hwa ayi bi online obi no aduane wakwaje nuoma se ye ntona aduane no so aduane na manfo nsu egu so na ade beda bia ye pese obi hu akwa
abusua bi obi maame obi nua obi ba abusua bi dunsini ni akoku na to atwe ne ba bi basa ye kan na wo bewura o se ye de me fa ha ba bi a de nua fa ye no wo ba ye den so no aprosifo ko sabiti mamuni bi ko ohunu ba bi a de ne fa he na awrade obo ne ho ba de ne ba he no ye nkasa anuanom bi a eka nwura mu honom no de ye chasa entu wo mo sa na sese no ya kwa ne sai ani aba ne sai gender minister sa on na hwe ma na mo fra ye die so Araba bi akoto no gender minister o maami ya obonde agisa wo sa akodidi na kwam do ne din doso o ti ko ti jaba defense o security security na ebetimi am na yetimi da sa de we no eba so a na etimi di afe wo sa ka ekwa na ade ko fa ba bi afa na na utimi kikam na ho yira say ye ba bi a na ade me fa ye be ya mi sei no na what is a praka zumbam na wo ye ma hyew what is a ka bi atumbam na wo ye ma hyew say no na tasi drama for sabin pradu asanyi wo munyina ana ani pa bonefo on say ye nu aka bibisi wakoto sa tasi bisi ewura no ana ovan bisi wura mu o so se ade meto ovan num ya de meto tasi num minim na ye nuanom tasi drama for bi o ma ba wura mu ansa ye kunu ne papa nom ye nuanom mama bi adwuma no ayesa na me ko fruit tasi no a na so omo do so a enya me ko no metem na de me ko mfia na hu preko hu mprenu me nkwa na nipa no wakwa akodi twaba ansa nya adwuma niti wakwa akopa bibi ne mabedi a ano so no ya so tena ka ma ya koyi wa hwe ha ya de wakoto ha na ya sese ya bisese ni tirinyi ni bia ya twa ya no so omunya nkama de omu ya sunsuma de ya tia ya ni ani Adwa meba Eva amwa wo Facebook also person man 200 Ghana inti Eva number no utro no Facebook a yensa nkesika no maka wa ha inti fa pen ne wo paper na tro number ne to se o wa ha ya ye bi pen ye nua ya ye bubu ne sin amunum ha 57 million no waje na wo de komo maye mo ano inti 024 8017 517 024 8017 517 024 8017 517 edini ye Eunice T Eva amwa also be man 200 Ghana cedi no pianetiko ye wie ya yenye ne mobile money na ye fama na adwa na me pa me wanya ntam no wo bi asidan machine bi obi asie obi ka bi a watimu sha na me ni we ton bayire me ni we ton meko me ni we ko Togo ye ko Nigeria ya ne asofu de oda paafo ene one asema se ko Nigeria sha enna nansa hanioma kase a waye ene wo iso e ko shini papa na akukwa kra ni breku de ense o na di obi afa wuo no obi afa ho nyankwa di obi ade wuo no obi de nyankwa ba bi obi atu ade ntobo ase fa ho no obi de mirika na twa mu enti nipa bebre ayi o magene sai ene sei di ame wey atoka billions we yes mansion we ya say abrabonya mirika tu ne kasa kwa kuni ama bi na di kan na nya de ebedie ne de ebesa twa ne se yemanu asom yebo ade ne yaka moja edi bimaguo edi apeye sika na adabia wapasa ya ne ya samasa ya koto no ya huna no ahosoro ene me de mekra me bro no amete so ene o mo respect me kra ene me de na jahantan ayi obi emoja o obi hunuma kwa bi o ana wo de jahantan na anto na beto chena na asem bia bedadwa bia no nyame adika hunu nyame huna ana ma yanso yere ate asefo atiasi yanso bedadwa ama ye hunu enti ayi se o nyame hunu nyankopon wa hunu na de wo ahinta bia no ebedadi. Okay, adwa me da say yenua police ni bi ewo police barracks na nakwadwo osenia ye mama ken wo ye post ni esi na ya na yentante na wo mo ye post fon de esi pa titru sa bro no no a obo so no sa kuro no
ose omote pa se esi ewo honom we de nyame na make na nakwadwo ye post ni na woka me hwe sisa adwo. Oh, good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon, Patodi. Yes, I'm Auntie. Pato yetie. Auntie na ma no be your phone na. Ni and you be kind man yon ko do. Thing I put one way let you sign your money. Auntie and today dia wo mu dire jana mo di wan si ni thank you no mo hweka no bisan sama because you say you some go you go do mo wa na yes you wo de bia ya tisan so me tisan so obia ni akire enya wo mu ni aba enya wo mu ba enya wo mu hwi wo fi se bia ye boa da ko be to wo mu ankasa bi e be to wo bi wo be mu fehye ni nia yakopon ka ho ate ka ho. Okay, Ghana Post na yes o call post office ye bia to mu who ha ye papa Mr. Tin also main post office adum or say security honsam na dia mame na enya say wo fuka kura wuso na spices and na ye dey. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Tinyanko do bibi mra Adwana deda yonkudo wota ate sofo se no oboa yonkudo dia na dia tumo man. Hello, good afternoon. Remy Spices aduane ade na aduane ati apo na mani peduate apo chobafo restaurant ankra obia se Remy Spices eno ana. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho yankotel ya Brenninti. Oh, I mean, I'm a money in my family, my Ghana. Coffee group in the Central Market. I mean, but you in your band, they all cannot be a beyond to war. The hour there, who is the two at the world community in India, no, yeah. What about the good years to crack channel? Mr. Heights here in two meeting, easy. The man is here, Capra, Yamina, I had and I don't know what you have seen. The big atom. I'm getting out of one about attacking it. And what you can be phone grab the economy, Namijan. Tell me them. You phone grab the Namijan, they all come here. Yamia the ancient and crying on the Canada. Okay. I just send ya cano. Ye did Remy Spices we are the night made mosquito coil. Near 3D atom quantan so apai. Hello, good afternoon. This is Bonchega. Yanko eto. Bubro kon. Where the point is, I'm where with you. At the Stadio Semichiano or fireman manager with professional fire when you're a man for the Libya. Mammy, said now can on the DFE need to one campaign. I come out because we think the guest SP. At the Okana seminar, Brennan Kalasem when I make an only the AUNTIE now. Na me study American you know Ghana hanidi nyamina ne bo ba ezi kura ni ndio momne nam krumu street light omdundum no so mo twetwa homani bi sede be ya ade sa untimi so light area ho no ma ye de omo be nti se ni ade na ne de on hwi so a okuku ndi set person nti sa ade anka o na ma o de o na ma no aboa ho because bibie tumi si at any time so onkumi amikun na Ghana ni eti because Ghana ndi ezi police for nankasa kura no efa akron for dada nti no bambo pa Mr. ebi no why Mr. Mr. say efa so na o adanse wo ho de o na say ba ku ye kwachi ni no nye police ni so o adanse de a ya dance your video UTV bubro konkron me da say UTV be yaba yo mate me da say bubro. Hello, good afternoon. Mami you Solomon. You know, only about your phone na ejumapa again. Ejuma da say. Ayi nya ba no, e de Nyankopon ase. Se o tikade nya ba no. E de okodu ye no, ni panyina enoko ha omutimi ba. Nyankopon de nako no na ba o adansi di kese pa e se wudi de che asa amansan ene Ghana phone na se de ye kano kakanga kani ya se o paisi disco 10 disco ampa benefo se kitikiti piano etini bibi emani intebesere pa enti no bana tuja
Apache 10 cities or 20 to Yampamo Eliano, maybe a drone or Yamwa, Mamina Nakopo and Shamopa. Okay, Solomon here that say hello. Ya mami vamwa, bomode answer will be free na ye hu telephone number no. Ya kano dia wo say ye nsaka na nyina so Kristo don say say. Ya mo ye nia azie ni. Hey, ajobe kuya so be. Hello, good afternoon, Pachodi. Ometu ye see nia no ote. Hello, good afternoon, Pachodi. Me pato ko jobu ama high school Johnson. New Agogo station. Ini abana na tenya me ase because nese debi a me ni me yonko fushi a me kale odana ade chewa na wodi afe because ye wi ase na kodro no sika penedi ani moama wanya accident pra wani obi oba be help wo no obetutu gotuma yofu ebi wi ase na se ya kodro ano odin ntina me sane de na o mani nyina baby okodu enye nyame anka boafo no boafo ne urade nyame enka no ho no titire no re amaba. Okay, yeah, that's hello, good afternoon, Pachodi. Hello, mame. Naija Yankoto. Hello, mame, Pachoti menga. Pacho dem soko. Mo osekino no e Pacho so ine action bi nkan papo mega. Yam papa so papa ze obadwa and I guess SPC. Amena kakra make na so miracle ibi ade bi mtaka se jumaji wi nsi wenti a anka so ayo na ade ba ko ni se ne ma me no ko na nyame ase nyame osumo no ko hene so ne nkohie wiye cause ade a ko tini pa be se sia e wo ho ya ti bi apoduem se unko e be so tiri mu a se eja shin kofu a se eja kana ha ne won ma me nei se eya wo husem na mesese edita bia be fuka yanya hyeje wazo kofu ka na se bin bia do bia wo ko he se be nya do. Oh, Kafra, hello, good afternoon, Patodi. Hello? No. Good afternoon, Dean. Achim Pacho Yetio. Hello, good afternoon, Patodi. Nera honda papa na na bia mafia ya bambo fo yo mo ya ho ban o huka sika me bi mo pra kwa kwaje na ya dia wo mu si ni pra wo ka ni mo fo a ko mo se mi ni aba ya wo sika bu kra no am so ka ho sen sei enye e fe ba ka to sei wo bu di abia bi fa na ni no ai dei wo to mu wo si wo to ka no wa get no ai dei wo pe e ti na ya bambo fo no obu mo ya ho ba ye kra ena ba bia nkofo fide wudi eseye yenia police yi ena soja ni bi na ko aya ka me nkofo fi atu obo da ehi no obo ga ba aya mu no ya lo ge de obo se ba ya ko obu mo ya ho ba ye enu ta me ga ta problem no antena le tia ko so la bo ejuma. Hello, good afternoon, Pachodi. Papa bi antena Pacho ye frame ya amponsa Asante achim profile in Fia Brosano so na me share me tie Oyerepa FM. Yankopon hira mo papa. Na me nua ba no wakọ owu ni nkwankwa ntaba. Anti me ne se Yankopon o ma na nyam efi na ko o ma na nyam so munye du papa. Na wo hwese de o ke bom no a atono so. Ati ama ne sunsun na befom. Me nua ba e ba mo bo de kusuye bia mo wadi wa na me de ye make can say ukum nipa he sika ye pe dia ni ye de ko ni ya ukum chaw nyonko me na wanye sika enti sika no wu ade be ko hey ye ye wa sa ti so ya ba nya mi sha mo ati. Okay, yeah, that's it. Senia and for free, a station where yes, mo a mobile money. I modia mo wa and your shit. And your shit. And your memory thing. Say, I would say in your baiting, you know, or my back on Makuma,
obi oho beba be hwe anim ansa na ode aba obi oho bebo so mpayas den na wo beka tie meka chere tiefuo ne se yenyina obia na ma onfa me die enya ahweyie enya afutuo se wo fro ka na wa hwo hu ye sanse ni pabone fo no mo wi ase na ye ka se me ebia nsima kwa mu a me fa se me hu mienu ni me ba de ka ho enka me nyini ana afede to so mienu suro nipa se me to me suro ni papa me suro ni pa bi o wi ase sanse enipa nye ena me nyini pa so enni bi tin sesa no bia so wasa wo ye afa me da etiefuo nyina se ti dia unia me hu se calling adofo ya hwe video na wina sisi de wiase ye hu o ntu na mahwa na mo tutu yie wiase ye hu pa isi taxi drivers for no emu ana nipa ridifo ewo enso wa ko for taxi anasa ka bia adofo hwe hu yie wo ka nim hu nipa ko akofo ne ka no hwe nipa tibia owo mu ansa na isi the taxi drivers for no ebi mu kra na omo ya kronfo e fa ya kronfo na e fa nso ya eridifo indi si akwakotra ka bi mu a akoba bi a yenhwe yie especially edwadifo no omo na omo de omo sole ahmachi ebi mu so kodwa anaju mesemo se mo behwe mo hu so yie mo hwe mo hu so yie pa na ene wiase de ayehu akasa enti si wan hwe mo hu so yie a menua me maame mo na mo de mo hu bekwakoto asemu yehwe maame yidie se enye rade adum ene enye ni papa ye bia oye ene enye ni nyamesom ni mpa ebo bia oba kadofo kai se di ankoawu ankoto na nanom ewonse edo enti se maame se nye mpa ebo anase humobro bi no woma enkrofo a akobenya ni tiri edidi mu ana kobenya ni tiri edidi mu Mwa sa branta no koyi ni ti nwie no se ejebu o maame no ho na eja me bisa eja be ya ye radija inti adofo mumie nhwe ye hu yie hwe wana matutu yie chompa ebo mu yie bompa ye nanya ahuma bronso ma amanfo na chadie ma unsab ango ewon profoso ewo musa woni bidie nenso de obetum ayebia do foye sabia so how be say etuwa unsu benya utiri ayede edidimu unsu benya utiri ayede edidimu na ayara hosem se efa taxi drivers forso enti taxi driver ni nua bi anane maame bi ene nti anka obi ye ni se ya anka be ne de nipa kum we eya o amutumi nya akokuduro ekum nipa enti enya omomobo aya na nipa no omo ho nya omomobo ana aya na ye fo mani ewo omo ho enti wo pagya sika na wo hwe wo nua nipa oda ho na wo pagya sika na wo di twa ne ti ana wo di twa ne baabi aya na wo ye mu hyewo enti untwi nkwa echi kakrampo se enti ye menua na sa ye mia kasa me mumpo a anka be meti me ho sen eni pe ni buso na wo twa no na wo kum mumiansi adwen o mumayansi ya adwen na nipa kum wo we eya wo ana ya obi enya didi na akase nipa na nkenye ne de timinua no mu adofo anase me maame mu si ya kwofo ka bia ko ba bia umienhwe hu yie eni anado akwantuo no mesremada eni die mu mepa mo chiraw munhwe mu hu yie ewo ka obafuru mu na ensosho bi se ya de anto na se tuwa ebia na wo de o mmefi
ebi ehona na mbedo omo bekum anase ombe obibi tumi ahwe ana montutu yie mumi ahwe ana montutu mu yie pa medamase aha na mdu besi se wetie mi asopemu na obehwe ana montutu mu yie se bi ohabu sei entunti na dofo medawase makramo mediane ama Sandra me so be subscribe na wa like na wa share na so we share wi na do comment na dey aba na wa mi abel ne so se be ya videos bi a meye bia nso benye bia dey ahwe aha na me do best makrawo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Klldnapers, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Klldnapers is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Klldnapers to tackle this problem. So Klldnapers uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Klldnapers is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Klldnapers for your next online transaction? Visit us at www.klldnapers.klldnaptechnologies.com.